mungkin Bangsin mang mo tadi ku 70 suku ba banyak bangsin youth convention tujuh mai balang ane kucing nama lah ada Chinglem semenang tawa EAC mana ane saat tahu Zunheboto mau semua apa dalam musim menang ane iya kebi medalist mana sawa sana bayar tadi ini 2 years tu mana ane dengar di sini menang ane teman nok sama beliau mah tahu saya mana ane tawa cobi menok kata introduction na atau pau atau kalau memang mampu jadi tambahan lagi tahu ini di luar na graduate minggu ana graduate minggu jam se first attempt mai MPC pass bu mana ana tahu Nagaland University gold medalist topper ne mana office tu be jam se tahu MPC experience lamdeo nyau paina saat muise ane kau ngemui mana tahu nyau ulang ma officers dan naik mana tahu sini NPC falak saya tahu bulan na ate kanten nemeno awam na minta cuci juga tadi muji convention dalam ayong yau sini congratulations jatuh yuna kau ngai lak pemuman konyak kau masih ngeman ngau yo mat tadi muji convention ate ipak haram sini jadi department de yang buka atau ngau cai tamunam tawa tadi muji convention na omnak cina ane mai tamelak cina yung spiritually mentally ane physically timta ina moshi ko yang boy allow official urgent to ngai cina yung oku atau ngai na tawa administration mengoto kita program li seminam bi ma omnak ayang boy atau di convention program a cina yung special saya tawa sinang ane tawa tainang asal juga apa isinya sih anak salam jadi muji convention jingna yong ngahong ni mong mayang wasiku hayang boy ibu kia alau tu ngai bujina yong mong mana ana atau dah tahu personally yong ngahong ni ngai tainang jadi youth department deh ane jimbo hong dah ada mingun hase gue semena atau ki unam youth convention program ada ni ngai yang boy it will go for years yes bang tahu cina atau bayi youth convention me atau omnak cina yung ngomong ngatain atau cuma moilana tay ngorak cina atau kita menang program mea mong may ngau se nyan menang hem boy mong may ngau mu spesifik jana tahu cina nyata pada ngau gini kaya tahu acing experience tambahan lagi ane ting ngau jani ngau yang atau so bina mengak nomor jam kalau ngamui man gua adi ngaja atau acing experience bayi ngau tahu NPC pasan ne EAC ngai wan de kadalang hong gua ate Chinglem nanga hang bani sanga sang kawang sau sana pai gua tahu alik tahu gua ja se ada iwan de yong ngamong do tak ai chinam yes dari su se sa moi se tai pai na au iyo tai tahu se yu de ayo bani ya atau kamkat de tai ne kamkat ini main-main kau macam mana atau tayang yo nggak pas sebenarnya sangat laulingnya sama baik atau macam salah itu mah ini kau nggak ya menyek buze tayang tahu ande iya government teacher yang mau aja atau government job antok ya atau dia saw sana tayang mana ya atau jeng atau laulingnya yang ngomong yang boleh iu bulan apa atau kamu nggak ministry jeng na lai jangan yang mana atau ina ulak atau pun mah iu gua kau nggak kong mesin na ada kong bunyi na nanga saat yo masang na saw sana pai gua pai bunyi mah mui mana yang nang dah ilak ayang kau nggak tahu dah yo mui no siapa mah yo kesanggu mah mana hawlak yang boy teman atau dah always remember that the service that you render now for the Lord's ministry will eventually one day come back to you as abundant blessing, not just for you, but for generations to come. Number 5, tangsilan. Teman mo nana atau haing budaya yang akan hilang mo. Au pe kani, opium se iya we alau nagacalan ya konyak sa idainan. Hayang boy on the brighter side, very positively. Tani ngai ba atau konyak katong ma kani jenga aje na ma bugini na hayang boy tahu jam se
drugs hay tobacco sa mo ise mabu konyak tang chingna ha bu mina ane hatau tu meng ha bu kaya mabu konyak tang chingna libu ane mabu mina. This is indeed a very serious social issue. Therefore, my dear friends and students present here tonight, always remember that prevention is better than cure. Nang atau tu meng ha wang mai ma ang mak ching yong wan la ka. Therefore, it's always better to not try it in the first place. Tao ma tang shing lan ane students lan hai yeji ba. Theology ya ulano ane kau ministry me tuiling changling ngok ulano ha ulano mo la ka. Ane very sadly tao atau ki personally tao ngi bai mo na. Hayang boy dia atau ching ma tao yong law ngawak. Hayang boy taman moi la ne Matthew chapter 7 3 verses 3 to 5 atau laya. Nang ha jang ha nang ling jang nge katalan de alaulan de tahat taling sei yo. Hadawa man moi la jingna challenge chap mana lem su bo nge bumeno khai ka dong yu society relationship me ngau na. Dia jang bu lan khong bu a bumeno ma wi ni no wana ane wi pa ni wana. Hayang boy taman moi la na ka dong yu ngo bu wana. Tau jingna ka dong yu wang lam ane ka dong yu society me yak yu a taman moi la na tuiling na ngong. Hadaw ka dong yu ya bumeno kaling nak chi se taman na hadaw ki ye de lang ngong. Hadaw ki iwan de yisi bulam de tai dok si wi ji. Tau ma anyo ya bani kam ka ma sau sangu atau saki me ya bani nge exam atau ki panam. Kam ka jumi ma awang bas school et bua apa itu baca. Ane atau school ma foundation education ya nge sing ma ka ta ngai atau ki ma ngi bai bu. Ini awi wo ye ning bu. Tu yu ning ok bu se yu ye ji. Yang boy ini capacity ma. Aceng haji ya boy. Tauling bunga nang. Tau ki mu teman meu ministry ya atau ki ring nang. Tani temu se konyak ka tong kam ka ki bu. Konyak ka to kam ma ma. Ane atau ki bu konyak ka tong me wang pai tan maka teman jing jing mana. Ibu ki ya wangai si wande bumero wangai sahai si be. Ka tong society ko meu teman atau wangai pai tan longbong. Ministry lingua atau ma town me city me. Ane atau ma ching ma jia boy kam ga ki bu. Wangnya ka tok te so nengoro. Hayang boy atau ma mong suye. Ya ji ki ma mong menge. Tela ki ji. Hayang boy nang da tau ki son bua challenge ki atau nang son bu nyui wangnyak nyui de. Wangnya ka tok te wangai pai tam nakka nang jing opportunity chak tau ki ya la mong. Police woman, church leaders, bumero ui balang teman yo ong kan nila mana, anya ina ini ngai bu jinna. Kadung ngai ong develop ne menga taina, ane tahu jam se, amai ong ina, ane amai ong ina. Teman news man ni cek se, ni bayang, ane cai bayang. Kawang sausan kata ca de, tai iya tahu tuimeng linggu. Atau tu anu cute ane anu mong changa kadung jaile ku kayu bai mona tau kai atau kadung jaile ku jam se anu ga teman church leaders lane bumero puyu balanda yok la mong. Instead we should win over the evil elements of this world. Mong mai ngawa atau masona jai bolane oi jangwe sing ya bune menga ma tau ngawa jang ye menga se tau mong tena. Dari mui convention na konyak cacing na mui man ayong ni may maksud o mangunten. Ira ko binyong wan atau ki ba kamay parang ni na. Mui lam de kawaga mui man.